Na promociji novog časopisa za hrišćansku kulturu i crkveni život Glas crkve, koji je u potpunosti posvećen Vladiki Radu, odnosno Petru Petroviću Njegošu, na pitanje šta bi Njegoš danas rekao Srbima, Vuk Drašković odgovara. Ali Njegoš je bio pre svega ponajmanje vladika. A on je još živ. A kao što možemo videti, ništa ne govori. Zašto? Zato što zna da ga mi današnji ništa ne razumemo. A sličnog stava je i Branislav Stanković, direktor Narodnog muzeja i jedan od organizatora Njegoševih dana u Šapcu. Sa jedne strane velika sreća, a sa druge ogromna tuga što se 2 veka od rođenja velikana srpske književnosti ne obeležava nigde u Srbiji, osim u Šapcu. To pre svega govori o nama i našem vremenu, ne govori to rečito ćutanje o Njegošu ništa. Ni svojim postupcima ne možemo ni uzvisiti, ni uniziti. Njegoš je toliko visoko i kako neko reče, sam sebi je ispojio i venac i oreol svojom poezijom za sva vremena dok je svijeta i vijeka. A kako sam reče, blago onom ko do vijeka živi, imao se rašti i roditi. Biblioteka Šabačka, Narodni muzej, Šabačko pozorište, dvorište Glasa crkve bili su predesni za sve zainteresovane sugrađane koji su želeli da nešto novo saznaju, posebno kada je reč o predavanju doktora Vladete Jerotića. Čini mi se da broj publike na svim događajima govori da su ljudi zapravo žedni pravih i kvalitetnih događaja i dešavanja. Da je neke onako trivialne kulture, trivialnih serija, reality showa stvarno došlo do zasićenja i da polako ljudi počinju da se vraćaju pravim vrednostima. O Njegoševim danima čulo se i dalje od Šapca, što potvrđuju i komentari na društvenim mrežama. Dragi žitelji Šapca, hvala vam što ste upalili svetlo u ovom mraku koje veliki pisac i pesnik nije zaslužio. Dok svi ćute, kod vas se govori glasno i mudro. Hvala Eparhiji Šabačkoj, hvala Narodnom muzeju u Šapcu, hvala biblioteci, hvala od srca i neka bude što biti ne može. Manifestacija Njegoševi dani završava se sutra kada će biti služena svečana liturgija i pevan tropar u slavu velikog čoveka.